Sini journey start kaya nga kanarok na itong di. So may itong di. So our journey starts now. So sang Tuikarmaw kaya right now in front of Holy Cross Tuikarmaw buskango hanggang kay tapugo Holy Cross Tuikarmaw buskango yang wan lagi banti tongo pindu tongo yang Kishan Osimda sang tap Tuikarmaw buskango school ang puila na ang narono punungi na nailagay na yang Tuikarmaw school gate buskango Holy Cross Tuikarmaw. So let's go. चलो जाकर देखते हैं अंदर कैसा है. चलो देख लेते हैं. Holy Cross Tuikarmaw. First of all, gate ni hapan kena seni ke Mangkamano. Yang bangkai common school ini angkat kayu Mahatma Gandhi school naik boleh sini great Mother Teresa Mahatma Gandhi ke kesempatan kayu ada bawa ke school dah school na mau school bawa ke hostel bawa ke serai rong ni ke park na Wonderland for the children or the kids or nursery kids still under construction sorry tunggu Wonderland naik terus kang belai na Wonderland pumpkin, grapes, watermelon, banana, and so. Elephant and so many house tree. Wonderland, no? Yeah. Kabu fang tola bono mana? Kahma kerja. School to tini to holiday on bagainya puno kali kere mau ke school belai night talk school yang ke church night talk boleh ini pula payo Holy Cross Tuikarmaw. Ini pula ang payo Holy Cross Tuikarmaw school belai naik thok jaka naik kena ronok makana naro naik thok jaka na sini school belai naik thok Holy Cross Father Sok by ran khaja ko amo ngangkai yang ngangkai sini
14 station ngana mo tongana aro yang belai nai thap nai thap bebag station ro kai nai thap ke sajukja yang logo school yang ke church stay boys hostel itu Tuikarmaw Holy Cross nak rumah kana ini punya kayo belai night talk rumah kana school Holy Cross Tuikarmaw and yang okay boys hostel as well as a church yang rumah kana mo ke church Holy Cross ke church yang rumah kana yang ka Holy Cross church belai night talk boys hostel parish church nimbus kango normal mak penukan church lok makana area mo ka parish church belai night talk church belai night talk school bo belai night talk naro ang first time yang visit kayo first time visit mo na amo belai Tuikarmaw Holy Cross ni boys hostel belai naik zaka अशिमदा कैसा लगा ये आकर अगरतला से आकर यहाँ पर कैसा लगा हाँ कैसा लगा पहले सोच रहा था ऐसा नहीं हो रहा है all visitors please come this many stations too good very nice pintu nang ka saya keblasa nang ke bahai matong sangka dia mau phainya sing one to kana nang to ang aguli ni ang side ni baro nang ka yang mau phainya istri ko phainya bahai matong ka mo oro phai mane ya golo sing omse kebang ma nai thong nugui nang ka to jaga nugui nang ka sajang nai to song mali na sajang nai to kebang man sajang nai to kebang man chana mo songo haibano sana thanga ngana kuno kok khai je gere ngi thanga omse kai Holy Cross did a great job ke narok bo ol rogo jora man khanga phailai di nai phai di omo haikeno sing jini khastini jatara jaga rogo sing pebo boro nai thong pongthok jaga jora man kai sing te share khainai te narok bo channel lipsing kai time nugui manai te narok bo phai di nai di berai di ya belai na thotok jaga nang numang kana tei sumo belai tong thotok ka yang phai na ya se Holy Cross school ni kana madka habe sopai na jini no phakya belai na thotok jaga kana ro yang phakyang kai please visit khane ta pokri Holy Cross Tuikarmaw belai na thotok so jotna na hambai
naitungman bagai tabuk sengkipil tonga gulibo kangkai tinini bagai asukna naitungman bagai belakan hambai an channel subscribe hai please subscribe hai like khane ta pokdi te share khane bota pokdi so tinini bagai asukna malai pinai next video so dau aguli